Hi, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course, I'll continue competition leyi nga kona whether mirhi a yi kona or yi kona, competition yi kona. Of course, ya album ya Dr. Shirimani, of course, and I missed the post on iTunes. So ka siku namuntlha, of course, as you can see, kwala ra 3 December nkarhi i 15:05. Ni fike ni tlhela search again ku South African trending albums, as you can see, swa the iTunes, of course. Hi fika hi click the first link, loko se hi fika hi nghena laha. I feel como que se just update kambe hey mkhulu se swikomna ku siyile ku kwateni swinene defense now ku busy blind so as you can see leyi loko if ki cheka la hi kuma ku siyile ka number 2 as you can see then Osungove ile ka number 3 oh ni ko vona tani very ku congratulations swi kahle loko swi kha swi ku tani continue ka mi stream man continue ka mi stream me ni nga tsaka ngopfu loko husisa khuzani n'wana n'wana nga ta susa khuzani guys n'wana n'wana nga susa khuzani swi nga tsakisa ngopfu because xi loko aleni guys xa ala ku ri xi ala leswi mi swi vona ku xo oma straight xi tlhe xi na equal sign ku kombisa ku hey xi nge suki anytime soon ma yi ku va yi na mhaka leyi so by the way I updating the other part ya ku yi le ku trendeni le ka tinsimu ne yi le ku trendeni ka tinsimu Dr. Shirimani kwana as you can see yi le ka number 44 okay yi ku 44 i swilo swa ku swi nga fambi kahle leswi yi le ka number 44 I zoom in as you can see le featuring Bernard President yi le ka number 44 oh mina ko loko swi kahle guys a ku streamiwe a va ndli mali vanhu a va ndli mali that's the whole point very for this hi leswo